Алиме Куркче, Мағбе. Қырымда күчүк бір кызчык яшай. Evdekilер оны севіп, Мағбе, Мағубе деп чагыралар. Кызчыкнын ана бабасы, үч агасы ве бирде ихтияр карбабасы бар. Оны эркес пек севе, карардан зияде айбетлей, эркелей. Сөзде Мағбе эрке эриш аскыжы кыз болуп өсмек керек, амма о büyüklerini урмет эткен, агаларыны жандан севген, анасына эр вакыт ярдым эткен, бабасы ве картбабасынын эр бир сөзүнү дүнлеген бир кызчыктыр. Böyle баланы насыл севемесин? Ойлея, амма якындан бери Мағбени недир раатсызлап башлады. О гежелери сык-сык коркунучлуу түшлөр көрө. Яры гежеде төшегинден атылып тура, түшүнден неден коркканын эслеп боламай, анасынын янына чапып бара. Анасы оны тынчландырып, янына сыжак төшегине ала, тек шундан соң кызчык кени юкуга дала. Böylece küçük Melaike epey sonuktu, diyerlik hiçbir şey aşamadı, çokça susup yurdu. Bunu көрген анасы зияде теляшланып, оны hekimlerге көстерді. Hekimler de баласап саглам, onun hepsi analizleri yaxşı, lakin ne üçündür kuskun көріне деп тажипленdiler. Мағбе ise ketketi hep ziyade efkarlandı. Ağaları onu ne kadar eglendirmege tırışmasınlar, babası ne kadar erkelemesin, karbabası ne kadar avutmasın, faydası olmadı. Nihayet akşamlarının birinde bütün koranta toplaşkanda, ağalar sevimli kardeşlerinin döşegi yanında nevbetçilikке duracaklarını söylediler. Nazik kızçıkны kim ya da ne korkutkanını öz gözlerinin көрмеге istediler. Nevbetni kızçıkнын Osman ağası başladı. O gecesi kardeşinin töşegi ucunda yuklap kalmamak için özünen beraber mirahlı bir kitap getirdi. Hem gerçekten yuklap kalmadı, ama kitap okuga o kadar berildi ki, kardeşinin apansızdan kıçırıp yibergenini eşitkende tapseskendi. O odada kimdir ya da nedir bardır bellep, bir köşecikni teşkerdi, ama insanı korkuta bilecek hiçbir şey tapmadı. Mağbe kene anasının yanına barıp, sessiz ağlap başladı, şaşkın Osman ise öz odasına gitti. Ekinci gecesi Nevbet ortancı ağaga, Rifatqa keldi. O töşekte yatkan kardeşinin biraz laf etti, sonra yaxşı bir masal aytып berdi. Mağbe yuklap kalgan son Rifat kızçığının uzundan uzun епек saçlarına, yelpaze gibi kirpiklerine, dülber burunçuğuna, tombul dudaçıklarına bakıp, Mağbenin böyle dülber kız ekenine kuvandı ve kardeşinin mağlayından öptü. Son dikkatini çalgıtmay oturur eken, de kapıga, de pencerege көз тікті, oda içindeki urba dolabını gözetti, hatta tavanını bile dikkatsiz kaldırmadı. Lakin Rifat da kardeşinin kıçırganından seskenip uyandı. Айтмасы ne kadar ayıp olmasın, o da yuklap kalgan. Kıskası, Mağbeni yuku arasında ne korkutkanını Rifat da tapıp olamadı. Üçüncü günü Mağbenin töşegi ucunda en küçük ağası Emrasan geldi. Doğrusunu aytkanda onun özü de biraz korkaydı, lakin hepsi bir korkusu nevbetçilikten vazgeçilecek kadar büyük değildi. Aslında Emrasan'ın bugünkü günü bayağı zahmetlen geçti. Mektepte kontrol işler, trenirovka, muzika mektebinde meşguliyetler. O yarınki günün derslerine Mağbenin odasında hazırlanmağa istedi. Derslerini kardeşinin yanında yapar eken, matematikadan ev işini pek tez becerdi. Tarih dersligini okuganda da bir көзінен kardeşine bakıp durdu. Ahırı İngiliz tilinden ev vazifesini yapıp bitirgen son, kitap ve defterlerini çantasına koydu. Mağbe tatlı yuklamakta edi. Emrasan ufacık kardeşini Loxsahaneden getirgen günlerini hatırladı. Bembeyaz kopukni andırgan gırcıvalı yorgançıkka sarılgan sabicik gözçüklerini azıcık açıp sanki "Oğama da yoruldum" degen gibi olaydı. Evde anası balacıkның üstündeki bezlerini açkanda Emrasan kardeşinin ayaçıklarını korup olarının o kadar küçük ekenine şaşkan edi. Anası izin bergende
Уч ага кардаш бiri-бiri артындан сәбийчикнин пемпе түслүү аячыгындан опкен эдилер. Иште шу анден башлап огланлар кардашыны севген эдилер. Эмирасан Махбенин одасындагы маса башында отурur экен, көзүнө юкуу кирмеди. О кардашынын кичкенелер үчүн китабыны алып бакты. Не үчүндүр китаптагы ресимлерни, хусусан экинчи саяфедеги бир ресимини бегенмеди. О ресимде агзындан атеш фышкырган кожомон бир аждерха тасвирленген эди. Махлук канатларını керип ойле бир чапай эдики дерсин китап саяфесинден де чапып чыкмага истей. Эмирасан онун лаф этмеге истеди. Токточу, кардашымны коркуткан сен дегилсиңби, деди ол. Китаптаки аждерхага хитап этип ве чок тушунмей шу саяфенин өзүндө балабалын бир казыкнын ресимini япып, аждерханын аягыны калын зынжырнен шу казыкка баглады. Эмирасан ресим япкан арада аждерха де казыкка, де зынжырга ачуулуу бака шашкынлык менен «Токта сени, Эмирасан, бираздан мага да фурсат пайда болот. Ана убакыт казыгыңны да, зынжырыңны да тармар этерим» дейди. Эмир ресимini битирип саяфини чевирди, ама саяфи өз-өзүндөн кийин эвелки алына кайтты. Эмирасан ресимдеги аждерха зынжырыны өзмек, казыкны сууруп чыгармак үчүн бар күчүнөн талпынганын көрдү. Лякин оглан аждерханы казыкка кави баглаган эди. Ниаят аждерха юрулду, Эмирасан менен тил тапышмага давранды. Айнежилигини жакшы башлады. Башта бир Эмирасанны мактамага тутунду. «Не де гүзел баласың, акыллысың, адалетлүүсүң, күчлүүсүң, эң муйимы юклап калмадың» деп ялтакланды. Эмирасан эсе аждерханын эр бир мактабына каршылык япты. «Акыллы дейсиңби?» «Жок, о кадар да акыллуу дегилим. Бак, математикадан контроль ишини 4 яздым». «Адалетлүү дейсиңби?» Буну тасдыктажак бир вазиетке да түшмедим. «Күчлүү экеним?» «Жок, күчүм агаларымдын күчүндөн зияде дегил. Иште аждерха, сен пек яңлышасың». Шунда аждерха мактабдан ваз кечип, коркузууга кечти. «Сенин панжаларым менен парча-парча этерим, аягым менен таптап эзип ташларым, куйругум менен урып сарсыттырым», деди огланга. «Зарары жок. Сен казыкка баглы экенсиң, сенден коркмайм», деди оозуна сыкмай Эмирасан. «Сени дие, кардашым Махбе аз калды хасталанажак эди. Бу эле балабан, дешетли бир махлук ола туруп, күчүчүк назик бир кызчыкны коркутмага утанмайсыңбы?» Аждерха колайсызланды галиба. Башыны төбен алып жерге тикилди, ужулуу тырнагы менен китап саяфесini тырмалады. Эмирасан түшүнчөгө далды. «Evdekilерни чагырайм экенми, жокму? Агаларымны, бабамны чагырсам, анам да уяныр, раатсызланыр. Жок, жакшысы, ким сени раатсызламайм». Аждерха эсе эп ону жибермесини ялварды. Масалдан бирде чыкмай жагыны, кежелери долашмай жагыны, күчүк балаларны коркутмай жагыны ишандырды. Эмирасан кардашына көз ташлады. Махбе күчүчүк элчигини янагы тубуна коюп, татлы-татлы юкламакта эди. Эмирасан аждерханы да ажыды, чүнки аждерханын кабаты олмаганын аңлады. Не апарсын, аждерханы ойлейтип сызганлар. Бирден огланын акылына гүзел бир фикир келди. «Мен аждерханын башка ресимini япарым», деди өз-өзүнө. Эмирасан аждерхага «Кыбырдамай отур, мен шымды базы шейлерини түзетирим», деди де элине ренкле карандашларын алып ишке кырышты. О эң эвеле аждерханын юзуну деныштырды. Дешетле коркунчулуу сыма ерине хош тебесимлүү айванын юзуну тасвирледи. Онун агзындан фышкырып чыккан атешни силмек үчүн баягы вакыт кетсе де, бу ишни де япты. Соңра аждерханын канатларын топлады. О энди дерсин китап саяфесинден чапып чыкмага дегил, чименликте өскен чечеклерни жыймага истейди. Бу элеже аждерханын кыяфети эбден ышты ве ахыр сону о гуя Эмирасанга юкламакта олган Махбеге
Атта жыйган чечеклерине тебессум менен баккан бир сыфатка кырды. Сабасына Эмирасанны анасы уянтты. Мегер оглан шайдамаса башында уйкулап калган. Бүтүн коронта кабалты суфрасы этрафында топлашканда эркес мемнун эди. Биринчиде Магбе кечеси раат-раат уйкулаган. Эмирасан эсе кардашынын уйкусуну батырларча коруган. Магбе керчектен де шен муляйым эди. Эркес оңа бакып кубана Эмирасанны да мактамага унутмайды. Эмирасан эсе бир шейни аңлап уламай. Бүтүн бул вакыялар керчекте болдуму? Жоксо о туш көрдүмү? О бирден еринден атылып туруп, Магбенин одосуна чапып барды. Одадагы маса үстүндө деминки чименликте тасвирленген чечеклерден бир десте тура эди. Эмирасан китапны ачты, экинчи саяфеде ачылган мераметли аждырха селем берген киби көрүнөр-көрүнмес бир тарзда канат какты. Эмирасан да оңа бакып, тебессум этти. У ашканеге кайткан соң Магбе агасыны янагындан ыпты. Эмирасан жеңилден нефес кечирди. О күн күнешле ве пек муляйым болду. Эмирасан бүтүн фенлерден аля баалар алды. Эгер истесем, япып ола экеним деп өзү-өзүндөн гурурланды. Аттаки коркунчлуу аждырхадан дост яптым. Магбе кардашымны корчаладым. Геже улуп кечкен мажара акында Эмирасан кимсеге сөйлебеди. Эбет, буну сөйлемек не керек? Эн эсасы, Магбе артык эфкарлы дегил. Evde de her şey yerinde.